Me did Isaac Jumpo, but you have the great temple and bring 1 man come when you too much Déath. Too much Déath, more too much. Namenso, may I'm more fire. Abusia for any adofno mema obibia akwaba ede ebatuma GHSO kana wahala jumede ena ebre asesem so for muniaba ekesi kapa enenso mede ebebesuma for any etifo na sede munim no ade achibia yete ensefo for seti yesusu de yenyai echeso ade biara eda na nansente mu bewura eye wo manga ne mu a ensem asese aye common awo mayi mu a obi asori a wotimi kan bi akwada opanyi o chese yo obia de nano ekamu ebie eye chese owo si ye bo obi ewuto ye kasi obi bewu ye kasi obi nyankwa any revelations ne ye prophecies ne de keka hu nyinam ne nyina free asofo so na chese aba bedru ye mbabunu no so a obi aya na chese eno a na womo edi womo eduma na ye sofo panyi ba ko bi ono do hwese de ensem no ekono na akwa ye se dan na sintam ye de ani asi ye man panyi his excellence na dankwa kufuado eso na ewuto so na ye bono ene obi enu ha o ka sempa do be kwa ka sempa yeso e obua do ka sembo ne enu susi e o sin enti na akwa ye se awodwe ho awonte ase se man panyi ote akunya so ye be bono ewuto na ya sade eye enom ya sabata ensem no ehu na no na ye papa anase prophet Nicholas Osia do no ni se prophet Kumchacha baba bontia walambaste ye sofa ni din ede ye odifo Tawiah ye prophet Kwabena Tawiah na ebusuafo mo beka ya prophet Kwabena Tawiah e de simbi ya baba betu eye ejase ye mampanyi his excellence na nadanko akufuado wonu obewu nyade se nani ebewu eye December 7 because ye humu nyoma bebre akoso ama ne amantam no ama wakwakwa akotua ye 40 billion a chese wode hwese ye mampanyi obeje ye mampanyi finchichim waye ni nyina na so wo se ye mampanyi his excellence na nadanko akufado embra na wone eye na pamfo wo mo memehu no na ne wo se wo mo eye no wo mo enye na ebusuafo eno na chese mampanyi wo tu nwa na mo ne de keka ho na mbeka ya ye papa yi wenye de dikan ya wo boy ye mampanyi his excellence na nadanko akufado ewuto anaso aka bibisa de afa eye ne ho na ensem we eba ye no eno kwa anso ho se ye mampanyi ebewu ne ho sem no de atudwa kwa wodi tudwa no wo se chemam eno mi ode bata ho se wo bibia wo beka asem ni ebie no na chese se nipa no wo bewu ana se nipa no chese nya de so obetimi anya nkwa ene nsensem ana se eno mi wo de tare wo se framafo wo jade na yo se wo pedwane bio ene ensem ni de se buburuja na no na prophet Kumchacha dwen ho wonte ase se na den wo ye bibi nyankoma de ama obi ne nko ne ba se ni ba ne ba beda ase so wo memeda wase eno de se nkemfa ho nti adenti na wo de no me tare ho na wo sa de eguegu se to mampanyi his excellency eso den na wo prophet Kumchacha ejina so akase wono prophet Kwabena Tawiah so wono mom anhwe ya wono na December 7 nani entimi ehu nemom enye ye mampanyi his excellency na nadanko akufado na woka ne nsem we wo okay FM na abusuafo mo mankoti ne nsem ye ba ye beto aso on kan kora waka na be me nsa na nadu bewu efri ne kodu December 7th na nadu bewu na owie ni nyina aka no eno se ya chichire na nadu ya chichire no okusane no 40 billion na okusane no MPP for ni NDC for ni MPP for nyina na ekambo mo chichire no na wakusane ne 40 billion na okawie ye no eno san kan se asem na waka no wo a wo bebie wano a wo beka bibia mfrema bo awu udidi awu unum nso awu na osofu Kumchacha sabe biem OKFM fo enka ho sabe biem magina fidie we so aka se odifo Kwabena Tawiah o stupid meso why totally nabotre fabrofo na mame totally
Stupid. Therefore, Me say who did you not him? Okay, FM for one ho. Tie. O si asem na wo kan ye no. What say and suddenly be at the free a prophet Kumchacha and no one say when there absolutely nonsense. So to me, say a man penny, bewu. Now what are they and no me butter a year a home. Now when I go to 40 million and I man penny was share war and I say, well, shall put to pass a corner general. Now who cry on some kaya waka crapono. One man lipe will say, what did the way you're free the comu, and no maybe on my way to chum. Now as a wood you try no man not where die or you one and the pana was a war bomb fireman and as we a pie at the aman opening cost and I say open a year a phone board. Then some will be told a John Bona as a prophet Kumchacha wakasa ye. A no quan swa enum. So it's me a boy, then I done any old different casa with difference to me a reverse no. It is so it's me a boy, then I done no. Why I dear pa a year because if do one the man penny a tree a year a form. Am I a man penny so a small boy a padasso it's meeting at them penny so I would dinner them all in the name of a year politics all in the name of so a man penny all in the name of say well don't a man cobia any idea says a man will be a pair a year a who asem it is our bubble taper no a cassa same way no will cheat a year prophet a year Kwabena any padia and no I dear a year panabusa for me busao. So we be edema will be and I says and you may be a cosso. That's a nipana mamma medawa say asidan kasana wunya se eba e na wusum ama eno nso no wo se embodaw eno ntie wo se wo fan trene enso so enka ho se de be ya de wo hwehwe wo nsa ebetimi aka na de na wususu se mane ha eye prophet Kwabena enu tidane da wo de eye awuto eto aye ne man panyi his excellence na nadan kwakufado se ne ebe ya eye wo be hunu anaso oni ni be din sa wo so de na akoso e wo sumase a enu nti ye Ghana for ye no de ye hunu be ye nti bie na ama eno akwakoye eye trend that one more enter much as a dane that one more eka wase mo muntimi enka enwie na se ya wunu obi akwa agreement e won nyoma bi hum na se bibi ankoye na enu no se nipa na yi wa ma na se we yi utucha ehunya se dane da wo de eye ehu ebeto eye nipa no eso na enye hu bia keke se wo ehu owo susu de ye nim se owo de da mansankom eye din a wo bia ebe obi ne ho no be chebo e wasasi eso enti wo hwe eye prophet eye Kwabena ne se mo di etuja ene de ama eye prophet Kumchacha wono su di na no ato a wo hu ne se ye papa yi wono wa hwe ne hu ya wono mum e na ebeto na nanom e won se do a wo hu eye December 7 2020 about we then also bet me aka found for the channel every e wo to my GH comment section e bi mo like videos na share e wo all the social media platform so media e de ekwesi kapa that's ne ye be sane share makam me de Isaiah Kodwampo obetun afem the great ampo mbrembren wonu me nka mo ni hwe too much Déath mu ye too much na me so me ye am fire